Tubahaye ikaze tunabasuhuza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ni mu mpera z'icyumweru aho n'ubundi tugiye kugaruka ku bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'aho n'ubundi Tshisekedi aho yari yagiye mu masengesho asengera igihugu muri Amerika, aho byari byitezwe ko hari icyo agiye gukora, ariko magingo aya ukabona ko operasiyo zikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru tugiye kubagezaho, aho tugiye kubagezaho ko muri iki gitondo n'ubundi FDNB ndetse na TPDF bongeye guhura n'akaga gakomeye, aho barasiwe ubwato ndetse bakangiza ibikoresho byinshi byari bigiye gutanga umusada muri biriya bice bya Bibogobogo, ndetse ubwo urumva ko ari umusada waburijwemo. Ibyo byose turaje tubabigezeho. Ni mu gihe FDNB yahuye n'uruva gusenya mu gihe yashakaga gusenya iminara muri gace ka Sange. Ibyo byose bikaba byabaye nanone muri uru rukerera, bikaba bitigeze bibahira bitewe n'uko barasiraga Kibitoki, indege yarasaga muri ibyo bice aho barekuririzaga bombe. Ibi bikaba AFC yitwaye neza iyo bombe ikayisanga za Kibitoki naho ikayimenagura. Ibyo byose uraje ubimenye. Ni mu gihe n'ubundi AFC na Twirwaneho batangiye gukoresha amadrone ku ikubitiro, bakaba barakubise aba TPDF n'aba FDNB mu bice bya Bibogobogo bohereje drone ya kamikaze. Ubwo urumva nabyo uraje ubisobanukirwe. Ni no mu mirwano ikomeye ikomeje kuba n'ubundi muri ibi bice byose, aho ubona yuko byatumye uhagarariye abacanshuro Eric Prince yageze mu mujyi wa Uvira. Urumva ko Uvira bishobora kuba bigiye guhinduka ku bacanshuro. Byavugwaga ko abacanshuro batangiye gucika intege nyuma y'uko bafashe bamwe mu bacanshuro basa nk'aho bari bakomakomeye. Turanyarukira Kisangani turebe uko byifashe, ndetse tubabwire yuko AFC bivuga ko ishobora kuba yageze Kisangani kugira ngo ijye kureba uburyo ki ikomeza gukontorora kiriya kibuga cya Kisangani nyine cya Bangoka, bitewe n'uko ku ikoranabuhanga network zari zabuze. Njye muri kumva wari wagejeje incamake z'amakuru. Ndi Damien Umugisha. Ntabwo tugiye kurambura izo ncamake z'amakuru, ndi kumwe na Bwana Abifite John. Bwana Abifite John, waramutse neza? Waramutse neza Bwana Damien. Igitondo cyiza. Yego kuri twese. Reka rero tudatindiye abakunzi bacu, ni mutwemerere mu minota mikeya tubaburamburire ayo makuru uko ameze. Bwana Abifite, reka tubanze duhere hano Kisangani kugira ngo turebe uko byifashe. Ndetse urumva ashaka ari amakuru ari mashya cyane, kuko aka gace ni agace kari kadasanzwe muri no mirwano kinjiyemo mu minsi 3 ishize yonyine gusa. Reka utugezeyo utubwire uko byifashe. Yego, ikivugwa nuko wumva ko byanze bikunze uriya mujyi nawo ubaye nk'umujyi wundi usa naho wugarijwe n'ikintu cy'intambara kidasanzwe, kuko mu gihe cy'ubushize harasirwa indege ziriya drone zisa n'izirasayo, niho habaye nk'acikiye, kuko bari kurumva ko hari ikintu gishya kivugwa ko basa n'abinjiriwe mu buryo butandukanye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Kugenzura ikibuga cy'indege urumva ntibishoboka. Hari ibikoresho byari birimo bizanwa bivuye Kinshasa biza kugwayo, ubu bitari kubasha kuhajya, ahubwo bari kohereza ko byajya Lubumbashi kubera umutekano muke uri muri kiriya kibuga. Biravuga ko M23 ishobora kuba yarawinjiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse no mu buryo bwo kuba hariyo special force ba M23, kuko hari ibikorwa biri kuberayo ubona bisa n'ibidasobanutse. Mu nzego z'ubutasi za FARDC urumva ngo bafite amakuru atandukanye ashoboka yuko M23 iriyo no mu nce zaho muri ariya mashyamba asa n'ayegereye Kisangani ya Warikare. Avuga ko harimo M23 irimo ideployenzemo igihe kinini cyane muri iyi minsi yose intambara imaze igihe muri iki gice cya Kongo y'Amajyepfo. Bivugwa ko byanze bikunze ubona ko biteguye ko hari igikorwa kidasanzwe gishobora kuba Kisangani, wumva ko bafite urwikango yuko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuba bagabwe igitero gikomeye cyo ku butaka.
Yes, nibyo. Nubwo ibyo byose biri kuba, biravuga ko nyuma y'uko n'ubundi baba aboherejeyo abahungu b'aba special force, ngo byaterwaga n'uko n'ubundi bari batangiye kubura connection ku ikoranabuhanga. Bivugwa ko na Congo ijyamiye amajanja nayo yari irimo yubaka uburyo bushya. Urumva ko ibyo byari bikwiye kugira ngo namwe mubimenye nk'abadukurikira. Yes, reka tugaruke hano muri Sud Kivu, aho FDNB ikomeje guhura n'akaga, aho n'ubundi uno munsi muri iki gitondo hongeye kugaragara igikorwa gikomeye cya AFC, aho bagabye igitero gikomeye ku bwato bwari bwerekeje za Bibogobogo. Ibi bivugwa ko ari umusada n'ubundi wari woherejwe na FDNB, aho bari bohereje imbunda karahabutaka. Hari BMW7, izo ni imbunda ebyiri zahiriye muri iyo nuza muri ubwo bwato, na BMW12. Izi ni imbunda bwana inshuti z'imbunda, wenda ushobora kuzisobanuraho gakeya kugira ngo abakunzi bamenye uburemere bw'izi mbunda. Ni BMW7 na BMW12. Izi ni imbunda zikomeye, basobanurira abakunzi bacu kugira ngo wenda abumve uburemere ndetse n'igihombo gikomeye ku basihanganye na AFC babagize. Yego, ni ikintu cyumvikana mu bijyanye no gutakaza intwaro zikomeye. Ntatekereza atari zo za mbere, kuko kara ni agace kari karimo intambara ikomeye kandi irimo abaterankunga b'ibihugu bikomeye bibasha kuba bifite intwaro zigezweho. Urumva ko hariya bahatakarije intwaro nyinshi. Izi ni imbunda nini za tirari zirasa kure nyine, byumvikana nubwo ziba ziri mu mato. Ntibyanze bikunze harimo iyo bisa naho igenzura ari amazi nk'umutekano wayo, ariko urumva ko harimo n'iziba zije kuba zaza ku butaka kugira ngo zitange sapoti y'ahantu hari imirwano. Urumva ko mu buryo bwo kuzamburwa cyangwa se kuzangiza, yo ni igihombo bahorana. Ariko ikintu giteye ubwoba ubona ko kinabugarije ni ukuba nta bwisanzure bafite muri ariya mazi, kandi muri iki gihe n'amazi akenewe kuba bayifashisha mu buryo bwo kuzana ibikoresho cyangwa se kuba babisubizayo, mu buryo bwo kuzana ingabo se, cyangwa ko hari izisubiyeyo wenda mu buryo bw'ubuvuzi n'ibindi. Urumva bafite ikibazo hariya muri Tanganyika cyo kuba batisanzura kubera imyanzuro yafashwe na M23 yuko nta gisohoka nta kinjira bakeneye cyaca muri ariya mazi. Yes, nibyo. Ntabwo ari aho gusa, nakubwira yuko n'ubundi FDNB yahuye n'uruva gusenya, aho n'ubundi bagabweho igitero cya drone ya kamikaze, abatari bake bakasiga ubuzima n'ubundi muri kariya gace ka Bibogobogo gakomeje kuba isibaniro ry'imirwano. Ubona ko aba FDNB n'aba TPDF bakomeje kugaba ibitero simusiga muri biriya bice byo mu Minembwe, aho bashaka kwigarura Pwezeho, ariko ukabona ko AFC yabagabyeho nabo yabokejeho igitutu kugira ngo irebe uburyo ki yaburizamo ibi bitero bya FDNB na FARDC. Ubona ko FDNB imaze gucika intege, ahubwo tayari magingaya aba TPDF akaba ari bo bakomeje kwigaragaza mu bice bigiye bitandukanye, haba hano mu bice bya Bibogobogo ndetse no mu mujyi wa Uvira. Iyi ni byabaye n'ubundi ku munsi w'ejo, aho kamikaze yoherejwe na AFC igahitana abasirikare batari bakeya, ndetse magingo ukabona ko hari igikorwa kigaragaza ko AFC yahinduye umuvuno mu mirwane ndetse no guhangana n'umwanzi muri bice bya Bibogobogo. Ntabwo ari aho gusa, nakubwira yuko ikibazo cyavutse, aho AFC twirwaneho batangiye operasiyo zikomeye ku buryo bwo hejuru, aho nakubwira ko nyuma yaho n'ubundi bamaze kubona ko ihuriro bahwanye naryo bari kurwana naryo rya FARDC rikomeje kubagabaho ibitero, aho nakubwira ko magingo yabo bongeye kugerageza ibitero simusiga byaturutse kuri kote ya Bujumbura mu gace ka Kibitoke, ubwo nayo ni intara ya Kibitoke, aho hari hashinze imbunda yarekuzaga bombe. Bivugwa ko targets bari bafite
zari zo gusenya iminara ya AFC hariya muri gace ka Sange, nyamara ntibyaje kubahira aho batakaje iyo mbunda ikomeye. Yego. Batakaje imbunda ikomeye, urumva yarasaga ibaze kuva muri Cibitoke ugera muri Sange harimo ibirometero birebire byinshi cyane. Urumva ko iyo mbunda byabaye ngombwa ko AFC irasaho bakayitakaza. Bivuge ko yangijwe ku rwego rwo hejuru. Urumva rero ni ibintu bihindutse, ibi byose bihindutse ndetse ino mirwano ikomeye aho n'ubundi Kisekedi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Donald Trump yigambye abwira imbere ya Kisekedi ko yahagaritse intambara muri DRC, nyamara intambara ikaba ikomeje kuzura umugara. Navuga wenda mwamenya ibyo yavuze, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, aho yasubiyemo uko yahagaritse intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi zo mu bihugu 7. Ubu butumwa yabutangiye mu iteraniro n'ubundi ryo gusengera America National Prayer Breakfast, aho ryitabiriwe n'abayobozi barimo perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kuwa gatanu, kuri uyu wa gatanu Gashyantare 2026. Ubwo ni inama yabaye ejo, aho Trump yavuze ko muri Kongo yahagaritseyo intambara ndetse anabisubiramo. Uyu mukuru w'igihugu yasabye Tshisekedi guhaguruka, amubwira ko bitari byoroshye guhagarika intambara yo muri DRC. Yibutsa abari muri iri teraniro ko iki gihugu na Amerika byanagiranye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho yamubwiye ati yamushimiye akavuga ko ari intwari, aho ngo yavuze ko bishimiye ko ari hano, ari umunyacyubahiro kandi ukomeye, ari n'umuntu mwiza. Ibi ni ibyatangajwe na Donald Trump, aho yakomeje avuga ko tariki ya 4 Ukuboza 2025 DRC n'u Rwanda byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu, bibashijwemo Amerika. Niyo Trump yakomeje agenda ashingira kuri ibyo bintu, ndetse anavuga ko mu ijoro rya tariki ya 31 mu Mutarama rishyira iya mbere Gashyantare 2026 AFC M23 yarashe igice gikoreshwa n'igisirikare ku kibuga cy'indege cya Kisangani, isobanura ko yari igamije kugisenya kuko cyifashishwaga mu gutegura ibitero bya drone. Ibi rero nibyo Tshisekedi yabwiye Trump, ariko Trump mu guseka yamushimiye, amubwira ko ari intwari. Ibi ngibi byagaragaje ko bari abaperezida bo mu bihugu bikomeye nta kintu baba bitaye ku ntambara ziba zibera mu bihugu, nubwo abenshi aribo birukanyira ndetse bakajya gushakayo inkunga n'iki, ariko nakubwira yuko intambara ziri kubera hano muri Sud Kivu bigaragaza ko Trump azifata nk'intambara zoroshye. Oya, niko bimeze, ziba ari intambara zoroshye kandi nawe erega uzabirebe. Ese ubundi umugabo iwanjye nawe uri umugabo ukaba ufite ibikurushya bya buri munsi, nkajya mbona uhora iwanjye unsaba musada cyangwa umbwira ibibazo byakubayeho, nabona ko wowe ubushobozi bwawe bushingiye ku cyo. Yes, reka tubabwire ko n'ubundi ibi ngibi byagaragayeho kongeye kugeragezwa irasana ryaturutse mu gihugu cy'u Burundi, bigaragaza neza ko n'ubundi umugambi Abafaransa n'Ababiligi wo kugarura jenoside mu karere noneho bitari mu Rwanda waba ushobora kuba ugiye kugerwaho. Iteka ryose urabona ko bariya bagabo, ibyo ni ibihugu byombi bisa naho biri inyuma y'iriya ntambara mu bijyanye na operasiyo zihabera n'ibikoresho ndetse no mu gutera inkunga biriya bihugu byombi. Rero urumva ko byanze bikunze uru ni urugamba ubona ko rusa n'urukubananira kandi rwarabananiye, kuko ni ibintu bigaragara. Biraza kujya no mu rwego rwa nyabyo ku buryo wabazana nyir'ubwite akakubwira ati rwarananiye. Rero bariya bagabo ntibajya bakenera gutsindwa no kwanga guseba bitewe n'icyubahiro bashaka kuri bino bihugu batera inkunga.
niyo mpamvu ubona ko aka kantu batangiye ka style yo kuvuga ngo barase bari i Bujumbura, ubona ko imbunda ziremereye zitangiye kujya zigira ibikorwa zikora ziriyo, urumva ni uburyo bwo gusa naho bashaka gusa n'abashotora M23 kugira ngo ibashe gusa nirakazwa n'ibyo biri kuba bitewe na rya jambo bavuze ngo aho zarasa uri hose wangiza ibikorwa byacu cyangwa turasaho tuzahagusanga. Rero urumva ko ni intambara y'akarere bari abagabo bashaka gukurura, kuko ntabwo mpamye ukuntu Burundi bwa setting imbunda ku butaka bwabo barasa uri kara gace kandi bazi ko uriya mutwe wa 23 tabuze ziriya mbunda zirasayo. Rero urumva ni haba gusubiza hazaba intambara idasanzwe, kuko nawe urabyumva neza nuko mu gihugu urasa ikindi, urumva ni ikintu kidasanzwe. Yes, nibyo rero abakunzi bacu, ni amakuru yaragezweho muri aka kanya k'iki gitondo, ndetse tubashimira ubufatanye bwanyu. Reka tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe, ikindi ariko namwe mukitwumva bwa mbere nta kindi musabwa no gukora kuri subscribe, like, share. Like nyinshi zirakenewe bantu mudukurikira, comment zirakenewe. Ni iki kibura kugira ngo mutuhe ibitekerezo? Ni iki kibura kugira ngo muduhe inyunganizi? Turi abantu aho wenda hari aho tutitwara neza, hari ibyo mwatubwira twakosora. Nyamuna mudukunde nk'uko natwe tubakunda. Amakuru yaraye n'ubundi amakuru nakagaruka nk'uko twabibasezeranije, acukumbuye kandi yizewe. Reka twifurize guhirwa mu byo mukora ndetse no guhaha mukaronka, twifuriza no kunogerwa n'uyu munsi. Imana ikomeze ibane namwe. Akazi keza.